ali nećemo da se uplašimo od Kurtijevih terorista. Gospodine ministre, 72. brigada za specijalne operacije i specijalna antiteroristička jedinica pripremljena za vaš obilazak. Raportira brigadni general Miroslav Talija. Svu hrabrost, spremnost, vidim i obučenost, vidim i opremljenost i siguran sam da dok ste vi ovde, naša lepa Srbija ne treba da brine ni od kakve vrste terorizma, ekstremizma, separatizma. Srbija je ponosna na vas, jer vidi da svaki naš građanin može da bude bezbedan i bezbrižan. Predsednik i državno rukovodstvo će učiniti sve da sačuvamo mir i stabilnost, ali nećemo da se uplašimo od Kurtijevih terorista i njihovih spiskova za ostrog. Zato vas molim da svom snagom radite na vašoj obuci, na vašoj opremljenosti, da bi našu majku Srbiju sačuvali u budućnosti. Živela Srbija! Na Kopaoniku je trenutno stacionirana prva udarna grupa naše države u slučaju eskalacije sukoba na Kosovu i Metohiji. Ova udarna grupa sastavljena je od pripadnika specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srbije i pripadnika 72. brigade za specijalne operacije. Oba dvije ove formacije, kako policije, tako i vojske, prisutni su sa svojim oklopnim vozilima i kompletnim naoružanjem. Specijalna antiteroristička jedinica je trenutno na Kopaoniku stacionirala 10 vozila Hammer, kao i 10 borbenih oklopnih vozila koje se koriste u specijalnoj antiterorističkoj jedinici. Dok je 72. brigada za specijalne operacije prisutna također sa američkim oklopnim vozilima Hammer, kao i domaćim oklopnim vozilima M16 Miloš u većem broju. Ovo je samo jedna od formacija koje su trenutno u povješenom stepenu borbene gotovosti zbog situacije u našoj autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija. Potrebno naglasiti da osim ove koncentracije naših snaga, naša vojska i policija imaju i druge udarne grupe u slučaju potrebe aktiviranja dodatnih snaga. Sve snage bezbjednosti koje su u sastavu snaga za hitno reagovanje države Srbije su u povješenom stepenu borbene gotovosti.